आज तिहारको धेरै पछि साथीहरूलाई मेरो च्यानलमा दर्शन नमस्ते भन्न चाहन्छु है। आज तिहारको रमाइलो खानपान या हरियो सागपात पाउन निकै गाह्रो, तैपनि आज भेटियो। अब बङ्गुरको मासुमा हरियो सागपात रायो सागलाई चाहिँ भालाक भुलुक पारेर खाने सोच र भिडियोमा लाउने सोच गरिरहेको छु। साथीहरूले हेरिदिनु होला, मन पराए लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब पनि गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। ओए बाबु त मसँगै खाएको भात हो कि? मेरो छेउमा काका छैन? खाने बेला हल्ला नगरौँ होला हौ। खाने बेला हल्ला नगरौँ होला। Stop it. Hả? Hả? Ba bảo nó lâu mà đi. Hả? Sorry. I don't know. Video tiarko.
नुन हालेको छ नि मैले कस्तो अर्कै टेस्ट भयो है अलिक फरक टेस्ट भयो त्यसले चाहिँ खाने के Đó để thời gian con này. Có đã. Ra để đi. खाना मेरा भाई सुनिए Ê bà Thái này cái trà đây này rồi. Lần nào này ăn rồi. Đi Thái cho rồi này. Thái là chân mà sẽ được nó sẽ này này. Thái gì đây? Ở đây phải gì sao không? Anh cho để Sao esto sabe joder no Mamá, bubugo 말하자니. 이거 빨리요 mamá, bubugo 말하자니. không cả với nó xung quanh qua để tôi mình 이거는 không cả qua đây chứ không quên phải đâu làm rồi 짝지 비싼다. 아빠는 참. mới lần còn cái chăn lên mà ra bây giờ mà cũng nhiều còn cái 너네 엄마가 자니 TV 좋아해 주니 이랑 그 이티하게 베스랑 그러요 không đến thì ăn không ai nào đi 안 나와 나다고 बोइलरको दाना खानु भएन एउटा घर पनि छ नि त त्यहाँ मान्छे बसेको छैन नि त बाबा तपाईँ त म पहिला मम्मी हुन्छ नि त्यहाँ हुँदैन ममा त्यसबेला त्यो फोटो त्यहीँ थियो नि नानी छोरीको chị nói này म त त्यहाँदेखि मैले भात त नडे नि मासु कुन खाइछ यो हड्डीभित्रको त तानी नै यहाँ छ मासी तानी हुन्छ अन्त अनि खानु बाबु त भएन खानु आफ्नो मन्दिर गयो 무슨 한 내려야 되나? आफ्नोमा थाकेर अर्काकोमा आफै नलाग्ने जिब्रो खाएर भन्ने कुरो हो दामी लाग्यो साग पनि मिठो है होइन
नभए त साग तिर्नु हुन्छ सुप चाहिन्छ साग खानु मन लाग्दैन सुप ल्याइदिनु सागहरू साग सुप चाहिन्छ जम्मा पानी छैन अहिले त साग सक्यो ओके साग छ त सुप खानु सुप खाने भएछ अहिले म त खान्छ हो एउटा बरु गरिदिनु हौ अरू एउटा चम्किम ल आइगयो भनेर खाएर आएको भनेको सुन्दैन बसिरा कम्प्युटर खोल्दैन तल त्यो चलाउनु